Pin perau Erling Haaland ya rekod jong Ronaldo ha ka Premier League. Ha ka ba Ronaldo layo hispa laikol nagi arspa laipun riu sinmi madan. Kadau Erling Haaland layo hadu hispa sakol nagi hispa katsau sinmi madan. Kumta tam Ronaldo hadu hispa arpuar sinmi madan yau Erling Haaland. Namar Ronaldo layo hispa laikol nagi arspa laipun riu sinmi madan. Kadbau Erling Haaland layo hispa sakol tang nagi hispa katsau sinmi madan. Kumta aspa laipun riu minor hispa katsau tam Ronaldo hadu hispa arpuar game panmi madan yau Erling Haaland. Erling Haaland layo hadu arkol mentagamit hagji lekai English Premier League Persia ke West Ham. Hakabau Erling Haaland layo haka menit kebasan, bat haka menit kebah nerpu kendai. Haka menit kebasan layarin kat gol bat Ronaldo. Kat bah haka menit kebah nerpu kendai pat layo ban pin prano sendonnya ke rekod jong Ronaldo haka Premier League. Kumtau Erling Haaland menta layarin kat bat Didier Drogba dan Marcispa Sauko. Kat ba bedang bat ya ke rekod kumurang elekai pelayu bun koltam hak English Premier League udiu Alan Shearer. Ubalayu hadu arspa Andrew Pokol nagi sauspa saphuai senmi madan. Bat but pa arpat uhari kane ubalayu arspa kat laikol nagi laispa arpau senmi madan. Nangta but balai uwen roni ubalayu arspa prakol nagi sauspa kendai phuai senmi madan. Kadba basau Muhammad Salah sispa kendai pokol nagi laispa katsans mi madan. Kum taru ke Manchester City menta kelakiu kedan ke benengkong haka miji kenpoin haka Premier League talai pun new point. Kublai sibun.